Make ga tahu dena poji itakaburo kiwi tapi alena na poji takaburo kiwi tawe. Make ga tahu dena poji wi iballewi liwat chaina narek ko iballewi nanya kia alena na poji wi ballewi padan na rupa tahu. Make ga tahu dena poji narek ko igau bawangi na alena na poji gau bawangi padan na rupa tahu. Make ga tahu dena poji wi narek ko ipat diri wi nanya kia alena poji wi pat diri wi padan na rupa tahu. Make ga tahu dena poji narik ko illi killi nanya kia alena dena paja milik killi tawe. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, sinina tuma-tuma malabiku surah malabiku jamaah Masjid Rahmat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya waktu mabarakai degaga ada sitinaja ya makasingi puada sangadinna ada asukuru kam marajai lau risisi arajanganna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Selawat temma patuta dena paja ikiringangi lauri ale malabbi'na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinina toma-toma malabbiku surah malabbiku ia angkeri ya masewi ripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkanang kasewawatu Nabi sallallahu alaihi wasallam tudangi si bawa sahabat takumak berika di Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, sahabatku, ni gatau melok makkatan nimas ilime sewa-sewa na nigi tau makkatan nimas iye lime sewa-sewa majapuya na tu tau salama rilino nan niya ri asri mondrin na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu nama berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam riolo na sahabai watwiro pada mamakkoy. Gangka na napinri liman na pangluta Abu Hurairah. Ya. Pangluta Abu Hurairah napinri liman na Makkah de Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah. Gangka na waktu na nama depe napinri liman na Abu Hurairah. Ya. Maju Nabi sallallahu alaihi wasallam lawi nakatan nimas liman na Abu Hurairah. Napa nak beritaya Nabi talime sewa-sewa. Nakatan ni wiliman Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam nakatan ni napa mak beritayang na puada Nabi ta akade nomor di ya.
tentu iya maka de Abu Hurairah na podan na bitta tapi si tongat-tonganna sininna sahabat ai angke riolona miluk manang na podan na bitta. Dan tentu bukan hanya di depan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu risininna ummakna pada milmanang bahkan risininna rupa tawe pada milmanang na palabangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kega na hiro limi sewa-sewa jamaah yang dimuliakan Allah, riga angkana ripakkatan yang emas ria burera nenya risininna sahabat ku itu parisininna ummae anrange risininna rupa tawe. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqil maharima takun a'badan nas. Pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di kumilu kisalama rilino nannia labang riasri monrinna kum Allah subhanahu wa ta'ala ittaqil maharima takun a'badan nas. Kella-kellai ya rega usahakan ni si matampelewi anu naharangi pong Allah subhanahu wa ta'ala takun a'badan nas nariko angke rikero pada mupapole majapu idi na tu tau kami nama kesipak kasiwiat dari pong Allah subhanahu wa ta'ala takun a'badan nas idi na tutaw kami na makasing pagkasiyat tarisisino pong Allah subhanahu wa ta'ala. Aga hubungan na pagkasiyeng ninpole risewa-sewa anu naharangi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang dia ata matinulu makasiyari pong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba mapacing ni sewa-sewa yang kay mutama rilalannas lanro alina. Terkadang sediata napolewi aku tukutuang bahkan napolewi makkutukutu nasabak sewa-sewa ia angke mutamari lalanna watakkalina maka tau angke malak dek jagai madicengi ia anu angke naharangi agamata majepu ia na tu tau matinulu tau makasing pakkasiwianna ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Marisa nga risisita jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kisah yang sering kita dengar. Tau angke jajiapan Rita Maraja. Tau angke jajiapan Rita Maraja. Ternyata tomaton nariolo malakdak na jagewi anu mabicue nan ni anu cedee oleh risininna malak dana paratika angke halalakna halulukna ya angke mutama rilalanna watakkalina gangkana jajengi sek di wija-wijai mancaji wija-wija pandrita maraja jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqu maharimatakum abadan nas. Kela-kelai pada mitawi anu naharangi agamata. Rilalanna agamai ripassalanna anu naharangi agamata secara garis besar tak bagi wiri dua bagian. Secara garis besar tak bagi wi poli di dua bagian. Nomor sedi anu harangi poli ripangkau kange nania wirik kadai. Kega na iru jamaah yang dimuliakan Allah. Inaritu ipat diri wi atinna padat terupa tahu. Sei naharangan agamata. Ipakatuni padat terupa tahu. Sei naharangi agamata jamaah yang dimuliakan Allah. Icaci maki padat terupa tahu. Sei naharangi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah sedinna haram oleh ripangkau kata jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, haram pole ri andrewe nannya inung-inungannya yang ke mutama rilalanna tiga rota. Yang ke mutama rilalanna watakkalita. Nah yana mencaji tanda tanya risisita di jamaah yang dimuliakan Allah. Madarin idi nai perhatikan melona halala melona halulu nalulu manang yang penting ang kamu mapimasuri watakkalewe. Dek nane jampangi wi, dek nane pikiri kiwi,
melokna makasing melokna maja dekna ne jampangi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah nigi tahu dekna ne jampangi wi andre inungan na pole ri harange. Majapuyan na tu tahu tu mata na ialina pa pole wi pakkasiwi yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah nigi tahu dekna na jampangi wi aharangan na sedia sewa-sewa. Halalakan na sedia sewa-sewa. Melo na halala, meno na halu nagandrusu manang, maka jangan herang narik kumatana yuli sujuk masumpa ripong Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan herang narik kumatana itimui ipu ada madecenge. Jangan herang narik kumatana imatai. Matana bulu matai iyakai ikilekeng miti anu napuriu pong Allah Subhanahu wa taala matana ducile mingkalingangan anu napuriu pong Allah Subhanahu wa taala magai terkadang hal-hal yang temutama rilalanna tiga rota siap bokorengi yang ke jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sining tomatua malabiku sulasura malabiku yang ke ria masewir pong Allah Subhanahu wa taala. Eko ni palipa ustaz nariko to terpaksa. Nariko de gaga maka sa nga dinero. Nariko de gaga din sa nga dinero. Nariko de ni yanrero agagay mateki. Ya. Nariko mateki padelona nariko yuni alewe. Nariko yuni alewe pada tu alena nariko itu itapang ele mutamarilang rana kapatyalan na Allah Subhanahu wa taala. De gaga persoalan rilalan agama ta de gaga solusinya. Narik ko betul-betul manas sanas satungamoy narik ko de nerianre rotomate maka ang kalalan na wiring agamata wat di mo yanre itu narik ko mati ki itu narik ko din yanre ro agagay. Contoh na harangi bangkewe rianre harangi bangkewe rianre tapi narik ko opo kita ngana ala nadega gawat di makayan re nariko tania ero nariko dene rian rero agagay matiki maka ang kamulalang na wiring agamata yan rewiro secukupnya jamaah dimuliakan Allah. Maka de kaidana al mahzuratu tubihu ya al mahzuratu ya agar ro kaidana ro ya tiga agamumpo. Naya darurat napa pole wi anu harange al mahzuratu tubiul mahrumat naya anu kadan darurat waddingi ipogau anu naharangi pong Allah Subhanahu wa taala tapi yetomi sitinajay narikomelo ki manre malimpa-limpa tentu taniana darurat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sining toma-toma labiku sulasura malabiku yang kiri masewi ripong Allah Subhanahu wa taala. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Mumpuni pinang. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Naya anu darurat waddingi ijama anu naharangi pong Allah Subhanahu wa taala. O darurat. Kebiasa engkau biasa sibuk sirun tukor. Meskipun ini haram, canda-candaan. Agak napodangi maka daerah pa ustaz ini napodangi roh ni sebenarnya. Milo mo piga mak bini. Ya. Maka dai aku ya. Ai dena je mi selemak na. Deno selemak na. Nak kada tunga mo kan nak kada deno selemak na kecuali dalam keadaan kepepet ada pun. Musalibu pak tu aku tu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqul maharim takun abadan nas. Ikil-kil kimpelewi anu naharangi pong Allah Subhanahu wa taala insyaallah ina tahu matinulu papoli pakkaswiang. Nomor 2 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Angkay mo puriyo anu angkay napakitutori kipong Allah Subhanahu wa taala.
angke mu tarima badece angke na pakidaleri ke Allah Subhanahu wa taala majappu idi na tau agnan nas idi na tau kaminasogi idi na tau kaminasogi. Hadirin jamaah dimuliakan Allah yang selama ini ya istandar taida makadiyero yasengi tausogi tau mege waramparanna yero yasengi tausogi tau mege ya sewa-sewa na bulewi ternyata di sisena agamata tausogi kami naman nasa-nasa ya nartu tau angkai puryo madicing anu angkai ipokangkang nirpong Allah Subhanahu wa taala. Tau angkai puryo madicing anu angkai ipakitutori nirpong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba angka tahu may gawaramparanna tapi de panulle manyemenyemengi waramparanna. Magi na de nulle manyemenyemengi waramparanna. Nasaba ini yemiro turini tay tawe naita nade naita wi anu angke na pokangka yemiro turina punnewi tawe naita yero na punnewi de nulle sukuruki maka to mapakwe modele ne de nulle manyemenyemengi wi waramparanna namu mani mega waramparanna jamaah dimuliakan Allah. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam tau angke purio madicengi anu angkai pakitutori wirpong Allah Subhanahu wa taala anu angkai wiwiringingir pong Allah Subhanahu wa taala ia na tu tahu agnan nas ia na tu tahu sogi manasa-nasa. Makanya jangan herang mega tahu sogi tapi taliwa-liwai batena dan kana namo anu na tawe meloto na cecengiwi padahal malupu di bolana angka nagaluna tapi milo mopi male anun na tawe mereka diperbudak dengan harta kekayaan jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa mereka diperbudak dengan harta? Nasabak dena sukuru kiwi ia angke riweringingi ripungobahu subhanahu wa ta'ala. Sining toma-toma malabbiku sulam malabbiku ia angke riamasewi ripungobahu subhanahu wa ta'ala. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Padahal yako melo pada ifikiri ke jamaah yang dimuliakan Allah. Yako pada melo ifikiri ke jamaah yang dimuliakan Allah. Narikuang kaki pada makasing bateta syukuru insya Allah angka kitu lolongan anya menyemengililino dan nia riwanua akhirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, baru-baru di berita, tidak tahu di mana daerahnya, angka bola liwak kanjakna, ukiran, tapi karena make gato melo masih lagi yero boleh, mate pun nana boleh, kebetulan yero boleh digaga, punne bola digaga anak na manang, mate ni benena. Mati toni lakenna akhirnya boleh ya sisonsongi rubolewi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itana ipasipulung, itana ifokangkang tapi karena lede ni gaga punewi angkana sinsungi pak dan rina angkana sinsungi agasana angkana sinsungi adena angkana sinsungi lugu-luguna. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sinina toma-toma malabiku, sura-sura malabiku, angkai ria masewi rupang Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam padecengi bateta pakasingi bateta si lumpulung si bawa bali bulata takun mukminan majappu idi na tau mukmin makasing ya. Takun mukminan pakasingi bateta si lumpulung si bawa bali bulata pakasingi bateta si pakaraga-raga si bawa bali bulata maka idi na tau mukminan tau mukmin makasing nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maku kue zaman dimuliakan Allah. Madarriwi to mabilai siseng. To poli Surabaya iriseng. To poli Amerika iriseng. Iriseng asenna. Iriseng umurna. Iriseng modelna. Tapi bali bulata. Dene iriseng jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanja batewe si lompolo poli seliwang. Tapi bali bulawi. Dek nang katoi sete kang jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal takaran na tepat na tasende rupa tahu. Ia naritu angkai maka singi batena si lompolong si bawa bali bolana jamaah yang dimuliakan Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu matapat tungat-tungan lauri pung Allah Ta'ala. Nan niya asrimon rinna pal yuhsin ila jarihi tarulalui maka si batina si pakaraga-raga si lumpulung si bawa bali bolana jamaah yang dimuliakan Allah. Pakutanana magi nakada mukmin ang ukwe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan na weri kada mukmin si bawa bali bolai. Yeko mukmin, ya. Mukmin itu dari asal weri kadane ro mukmin maka de amanah. Ya. Amanah. Aga yasang amanah aman. Amana ya'manu ma'manan wa amana ya'manu ma'manan wa amana ya'manu amanan wa ma'manan fa wa aminun wa dzaka ma'munun mu'min. Wa dzaka mu'minun. Ya. Itu rekadana aman. Aman mukmin. Tahu matapat tungat-tungangi ia angke bali bolana amangi pole ripangkau kena maka itu tahu italla tahu matapat tungat-tungat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu ashabi inda alihi khairuhum li sahibihi wa khairum jirani inda ailihim. Ya. Cede-cede na pole riku tumanna ya tau makasingi lauri sahabatna. Cede-cede na pole risewa itu manna tau makasingi ampe kedona lauri bali bolana. Tau makasingi ampe kedona lauri bali bolana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya narik kumiluki na akuiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam tau mukmin tungat-tungang tau matapak tungat-tungang ya naritu angkalaloi pakasingiwi ampe kedota pakasingiwi werikadata pakasingiwi pangkau kota lauri bali bolata amina maka insyaallah angkani nangakui Nabi sallallahu alaihi wasallam tau mukmin tungat-tungan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah kani Nabi ta. La yadkhulul jannah dina mutama rilala suruga. La yadkhulul jannah dina tama tawe suruga. Malla ya'mana jaruhu biwaikahu dena tama suruga tawe nasa nabita malla ya'manu jaruhu bali bolana dena matenang napakua pangkau kena bali bolana dena manyamang napakua kido-kidona bali bolana dena mamatin rona napakua pangkau kena jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam makada la yadkhulul janna wallahi dena tama suruga tau angke dena manyama bali bolana napakua kido-kidona jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat irita makukue makega mari kita lihat tetangga-tetangga kita launime nerita bali bolata launime na ipakasingiwi si paragaragata si bawa bali bulata jangan sampai idi liwat lakda asona idi liwat lakda asota nangkai bali bulata liwat senna jangan sampai
idi liwa lakda tabolo-bolo waita ribolata na angka bali bolata liwa rajinna waina. Jangan sampai angkai di liwa tanrena bolata na angkai bali bolata liwa pengakna nasabak tap lawi angingi pole ribolata jamaah yang dimuliakan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita menikmati musik yang terlalu besar, kita happy-happy dengan suara musik yang terlalu besar, dengan salon yang terlalu besar, dengan setelan bass yang begitu besar, sampai wedding narepak do cile sehingga bali bolata dek namanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la yadkhulul jannah, dena tama suruga tau angkai dena mamma tindona bali bolana na pakua pangkau kana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sining toma-toma malabiku sulah-surah malabiku ya angkai ria masewi ripong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, wa ahibbulin nasi ma tuhibbu li nafsi takun mu'minan. Nomor 4 ya naritu pojiwi taulenge pada bateta pojiwi aleta. Takun musliman, maka iko na tahu muslim tongat-tongang. Pojiwi tawe pada bateta pojiwi aleta, maka idi na tahu tongat-tongang muslim nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan na wirikada muslim si bawa tau angte pojiwi tawe si pada batina pojiwi alena hubunganna yero muslim oleh riwirikada agana Nabi sallallahu alaihi wasallam salama agya salama agya salama yenaritu salama tawe oleh rikedo-kedona. Maka orang yang mencintai orang lain pada batina pojiwi alena, maka ina tu tahu muslim tongat-tongang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasabak make ga tahu ya, make ga tahu na dena pojiwi narik ko gerak-gerai nekia alena mak bicara torimu pulumu tellu na pake. Make ga tahu dena poji itakaburokiwi tapi alena na poji takaborokiwi tawe. Make ga tahu dena poji wi iballewi liwat chaina narik ko iballewi nayakia alena na poji wi ballewi padan na rupa tahu. Make ga tahu dena poji narik ko igau bawangi na alena na poji gau bawangi padan na rupa tahu. Make ga tahu dena poji wi narik ko ipat diri wi nayakia alena poji wi pat diri wi padan na rupa tahu. Make ga tahu dena poji narik ko illikilli nayakia alena dena paja millikilli tawe jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, narik ko tawe na cerita la haula wala quwata illa billah samanna dina minga mapamula kanu kuajena letu capa ulokna na uja materu abang alin na yuja liwat caina jamaah yang dimuliakan Allah. Maka gato mako korpa. Ya. Na poji cerita tawe alena na caccaner ko cerita. Na poji milik kelle tawe ya. Alena dina poji mil yelle kelle. Nauzubillah summa nauzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam maka de poji wi tawe pada bateta puji wi aleta. Betuangan ada jamaah yang dimuliakan Allah narik ku icacai narik ku dene puji wi narik ku itakaburoki wi ajak mutakaburoki wi tawe. Narik ku dene puji di narik ku ibaleki ajak muballewi tawe. Narik ku dene puji di narik ku igau bawaki ajak mu gau bawangi tawe. Nasabak yakin dan percaya sininna tu pangkau kata angke tatana riale risiseta na agi itanang ya tu matu hidup jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sama manusia pada terupa tahu madarri okko olok
madari kolo tak babai lori atau tunget di jamain dimulakan Allah bakal ri keluarga tak. Ya tahu Pak Bu, kisah nyata aja no pawi yang kampung nah. Yero tahu itu malu biningeng, laken na liwa geretak na, bene na liwa cantik nah. Ya. Laken na mageretak, bene na macantik. Kira-kira kololongan yang anak ibu kong kanak na pasti ya koroni mageretai. Ya ko makundrai macantik na sabak magai asaran na makanja. Ya. Asaran na makanja. Tapi apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah? Ia tahu malo biningenge, ia komite tahu mabulung. Tahu mabulung. Dena pa aja nak kadai. Kadai ni tahu malutong. Maka dini tahu silalo na tama upangnya, maka dini tahu maka dini tahu gaji na pura na tunu api tahu pokoknya sekak kedo na puadangin na rekong katau bolo nita, sekak kedo na puadangin na rekong katau bolo nita, ya, sekak kedo na puadangin na rekong katau bolo nita, sehingga apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah, qadar Allah, semua yang pernah dibayangkan oleh manusia, teori-teori yang dibayangkan manusia maka dia mengerta ilaki macantik bima binewi pasti iko anai pasti makan jatui. Tapi apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah, ternyata anakna mabulung pada pader tu nak kadai matan ternak kadai pader untuk makan. In ahsantum li anfusikum, dari kumapi dece kitu menna alita matutu tapi decengi yang namo nari kumapi jaki alita matutu tapi jari. Dua, ini kepada sesama manusia itu si lo okolo magai yero to malo biningan ya to malo biningan ya. Ya. Makanya bahaya di to malo biningan apalagi ko malisa yang makna bahaya lah ada deno di masalah kedo. Na tabak baik ko anak. Ya. Ya. To malo biningan ngero ye komite coki yero coki dia na paja na getti ingat na coki. Ya. Mite coki, komik pikir juga hubungan. Komite coki nagati nga na, ina mita coki nagati nga na. Coba nak apa? Decilin itu man. Agar ni apa yang terjadi? Padahal nangero belakin na ingat na makatandre mancung bene na macaca. Ingat na, ko jajangnya anak pasti makan jatuh mati ingat na. Tapi apa yang terjadi karena gau-gau na turi nagati ingat ner cuki kong kacuki ni nagati ingat ner cuki aginna anak na lolongan ni apa yang terjadi jejeng ni anak penyak yero anak jaman dimuliakan Allah penyak magai pangkau kata jaman dimuliakan Allah. Maka di sini saya melihat biasa tomatoy engka gaga biasa naparingerangat tomatoy di sini idi tomalu biningenge terutama idi malisa benita madari ni di najagewi narit kuang kakido melo ipugau dal ini ya wingeram lada biasa ya apakah kagak hubungan nak qadar Allah karena setiap tindakan pasti mencaji perilo doang kegero nomor sidi wingerala de ager wingerang ya madariero nacengi napemelengi tomotata majuleke ajumpara ya maka dermat ajumpara ajak kama masuk sangi anana ilalang terutama agisan terutama biasa bapakna pakor yang jelas tentu napung Allah subhanahu wa ta'ala minum patantui tapi singkat tungkat kedo tai di rupa tahu pasti ada agar kena pasti engkau dampak nak keluarga jamin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman melebiku maka ipoji witawe si pada bateta ipoji wialewe narik kode na ipoji turi gati do cilita aja tagati do cilina tawe
Eko deta poji wituri getti ingat tak? Aja tagatti witawe. Artinya apa? Timbang-timbang ya lewe sebelum ipugau lok ritau lenge angka gogi mapide celori di jamain dimlakan Allah subhanahu. Paman ahabba an yusassiya nar wa yudkhilal jannata fal ta'ti maniyatu wa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi allati yuhibbu ayyuta ilaihi. Maka deh Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu melo ipas salama mo melo ipas salama pole rilalang api ranakan pong Allah Ta'ala nenne iputama rilala surga pammaseno pong Allah Subhanahu wa Ta'ala tarulaloi angkay matappari pong Allah Ta'ala nenne asrimon rinna makotoro pemang tarulaloi silumpullo padan rupa tahu si pada batena silumpulung laurialina jamain dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betuan ada tarulale mapangkukan lauri padan rupa tahu si pada batena mapangkukan lauri alina jamain dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Narikku icacewi itaka narikku nataka buruk kitawi aja na itaka buruk kiwi. Narikku icacewi turi negati do cilit tatawi aja na mugati do cilin tawe. Narikku icace narikku turi pasisapi sandalae aja na mu pasisapi sandalae. Narikku icace narikku nailekele kitawe aja tuna muilekele tawe jamian di belakang Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu makade-kadewi tomotomu kasi dia desa. Maka dia Nabi ajak lalu makade-kadewi tomotomu. Maka dia itu piku cerana jina ya kade-kade tomotong na tomotata. Dena ni ulen ya kade-kade tong de mulai makade-kade tomotomu. Tapi ko makade-kade tomotong na tawe na panak ne rumah kade-kade te mati tomotota maka pade lo na nariku idi tak kade-kadewi tomotota. Aja lalu mutune tunewi tomoton na tawe. Na sabak ku anak na maturo na tune-tunewi tomotota maka pada toi narikku idi tuna-tuna rialewi tomotota. Na nigi tau tuna-tuna rialewi tomotana majepuin tu tau madora kari tomotoy. Na nigi tau madora kari tomotoy. Nauzubillah summa nauzubillah jamain dimlakan Allah. Sining tomoto malabiku sula surah malabiku ya angkai ria masewir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tuksir daika fa inna kasratad daika tumitul qalb. Ajak lalu mega micawa. Ya. Nasaba iya tu tau mega micawae. Ya, iya tu tau mega micawae tumitul qalba napamate wiatie. Tau mega micawae napamate wiatie. Banyak ketawa napa megewi napa mati wiati tapi terlalu banyak cemberut agar mi poga kumakpe ikut turito micawa napa mati ati tapi ikut turito cemberut ay makor nakada nacenggiri pa ustaz turmicawa jadi turito mapadisi na aga na pala akatana batuan na jamaah yang dimuliakan Allah ang kami matwa atau micawa taliwat-liwat. Iku iro micawa aga sana ya normal ya. Iku micawa normal kami toto to micawa taliwat-liwat mita micawa. Ya bakang ang kalalo pahiba diga aga persoala tap pemicawa. Iya bahaya ya. Diga. Nah iya na bahaya. Akhirnya anu mapak di cawa-cawa ini aku kue tenan apa tuh tatala-tala ya irma pater-teriro lah biasa madari lenyen irma pater-teriro baka madari amate yang ini tahu yang mapak di cawa-cawa ya kebiasa pak amate ya macai ya amate yang macai ya la haula wala quwata illa billah. Ini teman-teman malabih ku surah malabih ku angker ya masir pong Allah taala. Iyyaka wa kasratud dahik. Ya.
Ali tu ilale menata angke mega micawa. Ya, mega micawa itu sana kami mato cawa pak. Ai taliwa mito je pokoknya semana milo tak dimpa isi micawa kau mati mito. Mangwa mit. Ai itu yang larang agama ta. Tapi kalau hanya ketawa normal, karena yang mendatangkan sifat bahagia dan sifat sedih adalah Allah, yang mendatangkan sifat ketawa dan menangis juga dari Allah. Maka ketika itu adalah ketawa normal, maka insya Allah iko mi cawa-cawa biru moria. Ya, nabita ya, biasa mi cawa-cawa biru, mite sahabana, mite pangkokanna. Ya, yang terkenal dengan sahabat yang selalu usil Nuaiman, ya. Biasa nampak di cawa-cawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kuero mi cawa-cawa tak bongkang ajena, rampa-rampa limana, mangu atimuna ayena. Mi cawa. Iya, napa mati hati jamaah yang dimuliakan Allah. Napa bileki pole ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kawasak wa kasratud dahik. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ali itu tilalo itu mana mege mi cawa. Fa innahu yumitul qalb majepu tau malakdai mega micawa napa mate wi ati. Nah itu naji bahaya pak. Iya pernah hebat cermin narikung kecawa-cawana. Kalau mana mau micawa mater ruje. Ya itu bahaya. Pak pikutone jena yasan mati di lucu dia na micawa tahu. Jadi dia dapat cermin micawa. Nah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kawakan 100 dahik. Ali tu ilale tau malakdai mega micawa. Fa innahu yumitul qalb majappu itu napa mate wiati wa yashabu binuril wajhi napalanya itajanna rilalanna tapai jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah teman-teman malabiku surah malabiku pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata ni masa di mana Abu Hurairah na puadai dan tentu bukan hanya untuk Abu Hurairah dan tentu bukan hanya untuk sahabat, tapi insyaallah di sininna umatna bahkan di sininna rupa tawe ya kepada kata ni masa ya limesi wasiwa insyaallah ini na tahu selama rilino lebih pamati riwan wa akhirah kega nairo nomor sedi itaki mahari matakuna abadan nas killa kimpelewi anu naharangnya agamata insyaallah ini na tahu makasih pakaswiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warda bima kasamallahu lak takun aganan nas. Ipuriyoi, ipuranui, itirima madecengi. Anu napakti itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dali yang kena wiringin pong Allah subhanahu wa ta'ala. Majapui di na tausogi man nasa. Wahsin ila jadi kataku mu'minan. Maka singi bateta. Maka singi ampir ke dota. Maka singi sifat-sifata lauri bali bulata majapu idi na tau mukmin tongat-tongang. Kelanjutnya wahbil linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman ipoji padat tarupa tau si pada bateta poji aleta batuanganna ipangkau kang itawe si pada bateta mapangkau kalori aleta mak berikada kilori padat tarupa rupa tau si pada bateta manyamang ring kalinga to ang kemak birikada riseseta wala tuksir dahika fa inna kasratad dahika tumit. Nomor 5 yang terakhir ajak na migalak micawa na sabat tau malak dae meige micawa na pamate wi atie na palanya itajangi nenia cahayae rilalan na tapai jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yenai mencaji papalisa di sisi di mana mudah-mudahan insyaallah angka mana ki nawinru ki pong Allah subhanahu wa ta'ala di mata pogau gau madicing natironga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala si mata tajangi wi gau ya pada angka melo ipangkau kang sehingga idi manang selama ki rilino lebih-lebih palimati riwan wa akhirah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.